before Lumba yen ye be because Nsemantɔ be de edi achiri ana second odogbuloni no Lumba guso e back again no obi obetam ti bia no Lumba so ya re se obeto nsa afre no entuwe na certain example e dey ama abusua no omo evangelist papa si e ka ho a so enje de no wi kwatu ka so be mount mati do no ankasa no and when the example no aye dey was said na de di achire ba no emu odusini de asie no hey daddy say on the march no omunya yie no na ye nhwe de be say asie de be si as na ye na du na as ye na chi no ne be happen we asi fufo be ko biem anaso we de omu ya hwe de na gese no ano it depend on madwen ene omo na mutu ene odogbuloni ho ana be cheze bi be ko biem na bi nko biem na te ba bi omu gina no hon ma no mu gusu gina de a mienu ana miansa be sa ko o ze ya kan ma mu ya no wani ma bi won ma aso mu ma movie su ne concert su no edos wo mu dodo Nsamankɔm na no mu ka Nsamankɔm no aya na kan ma mu ya me hunu se ne ye taking Nsamankɔm ne ye de efa enye trad se de obi wuni egosi na Nsamankɔm asi no ma ye na kwhye dem enye so simple say because Nsamankɔm no yem da Nsamankɔm no na ko frɛ sunsum ni se wo mla fi mekasa ni se konfo ka se na akoma ba ye buza se bosum be na aba eni saman no ba ye no eye saman ba ye nipa be ye wawuo esaman na ba bosum ba tire so a ye mi se bosum we se na agorɔ die tie se na ne kasa tie eni saman ye sunsum eni se me na mawu na mi sunsum aba mete azumu ni magorɔ bia na wo meni muntem afi bia na wo meni muntem se na me kasa bia dai etie muza se sa nipa na saman ni be wura ni mu no no adi mako na no ani mako no adidi na no anidi Nsamankɔm kura no se ye fresh saman afo bi mu a woni mako je ne nwura wu mu wo yam be empty ese we dey obi na nyom na ko frɛ ne ba ena me ka se wo ma ba bia obi ama ba bia mu muza ga ni ezi wo ye okay check na adwim sa adwin ne akrogen high fever na se adwimuhie bi emmon fa ni trim nto mo fa no ko check adwin no e na mo de Nsamankɔm di agorɔ tuma before agorɔ se na so ye sunsumuni na ba frɛ obi saman no e wasa wo kokoye permission ye wa mam na ba koye ni Nsamankɔm ni ama wo de wasa wo frɛ sunsum no me anga sama busi afo Akona afo o me hwɛ ne ma yie cause is Akona afo ye di ya ase ye nsu fa ni ma bi ni agorɔ enipa na oba na o ka Nsamankɔm asi ni so no ekuro na Nsamankɔm ni si ni so no konfo ni kuro ni ebi ho etimatim eni se konfo wo kuro ni ma sunsum ni si ni so no ne ko konfo na afa na ko konfo efie ho na o omo ngo hwe na adwuma futan be mo ano ama me ni pa so ye musuani ana o ya da fa na o ye de e bia go Nsamankɔm kura no se Nsamankɔm ka obi a okofa firi on no person bi be firi achire na o de namba na saman ne tefo mo crash na e hwehwe gu no ho sa saman be no o you side because stress statue na isi o ya saman blani ana me nim saman kuro e bia amoche dia me nim because ye Nsamankɔm no ye nim how a discipline na wo ho ana ni panya so wu ye na na ofiti ya na obewura obi mu Mpaninsem TV as for 2026 amene Lord Paimon edin komo eni maka so yesunsun nipa ade yesunsun sam de o de fa na so ya ne ho odini o sunsun aniwa o de yesunsun nyuma e de tai won ma di achi ene nipa bibire bia achi ti wo ha no akwada nda no amane ne de papa we nche na o so ba san se usa ne ho a eja wadu ana wetwa ena ye bedi komo na ensem bi popular for internet ni so we use as na oni di komo acha sa ai na benizo fodo so aye ni nyina mo ni tua se na ensem wo de ni anu abunofo agima boso na eja ye so vi ebunu land ni kakra omja so koye de hwe ye kopa o pedi father ro be ti bi ko ti ma musuru bibia eku ba kwa ni chai na 2026 ye ni komo latter part of December so ye ni komo ye be kan nyina bom na de nte ti ye ni komo na se bia na ho se bi na ho gwa bi wa no ya baba me ehunu ni na fe 2026 ye wura mu Charles Kwadwo fosu abrante ewu ye si enu 40 days mu ni nsama ebo ba nya asem ketwa ye ni na bebe na komo so aka chi na mo hu ni na so la Paimon biwa boko official panso company father wroma Achiaa popa bronya ide na anyi bronya ade nti ene de imagine bafu
Lord, yeah, ni komo Christmas mu dia wadama boy na ko se aba ni be dia na wan tia pesa time ni my kwan na no de ya o 40 days pepe ni si Kwadwo fusu afi yenko ya ni ofa ase ba ko fosi na fusu ni ba o to su mi ni oni di mi lechi onu so kana na entitie mu chia se o na oka timliga wife na kofo bi di sise se o hwe se de na wasi agye agina mu se obegye ejapade e de ama akosu asewa ma me akosu asewa Lumba irepani a na o ye timliga wife remove na kofo susu obi na ate no kwakwa padaro ma na me yesu mi nipa esem se na hunu nsuo mu a muna mutimi do mu su kona muka de o mu kire sen ni sitie yo me da wase na Achiaa tie foni na obi ajo so ya Achiaa yula watikoko so sante hene e mani tirinkwa uni ameda wase o se asebise na ba ho obi a pentem e ka ni wo ye de wo pe ba de nyanto bu ase nye de enhwehwem se e ba ne sei ana yewula sunsumu hwe ne e kwan ye fast man ye de e ba ya ne encheke sa ne ma no okay unse da bia mkaze mse ade bia be happen this earth bia no esi wa spiritual atwam azana pie aniso ana unse before Lumba ye ne be mekaze Nsemantɔ be ye de edi akiri ana second odogbuloni no Lumba guso e back again no serious pa obi obekaze sunsum no odogbuloni okova no eye ni kunu na sunsum na cover no o protect ne yele no because Lumba e kai de oba na ye de ayaman don hwem obi mbegu oba na nima ase na so hwem obi mbese oba no do that be amkaze ade no mo ye omunhwe yie the last time one gaza wunua blogger ba go flame say wo hwe videos wo page so of flame was ye ya teze okaze Lumba yie no match no muntimi nya na so ma be you na be dem so mba be de e be ye ifufuro ne Lumba ye de ayi India no wo frame say ye bia zifie no na mse o ene ye no ano mo ba be ne match no no because Lumba ye muntimi nya ne match enti omo pa ye no match dia ena abano eno na abano en boy no adwe bia na ehye ni tirimu odobro ni hu no na enye because no ami adwapade ajaze no ami adwapade no and obi obetem ti bia no Lumba so ya re say obeto nsa afre no enti weduwe na certain example ayede ama abusua no bara ya ma ni wa fase fo omo evangelist papa si e ka ho ho oh the enti ede no wi Kwadwo ka so be ma automati do no ankasa no ude yemfa ntu ho no yemfa ho ntu ala ne yemfa ntu yemfa ntu enti wenu example na Lumba na ankasa ede aseti ama busua no because what you am say no different planet it will be was be say ni dia na be say na chi no obeto nsa flow and when the example no ayede was said na dia dia kire ba no emu odusini dia asie no dia dia kire ba no emu odusini dia asie no serious pa pero am so e sanso anya say ekoyese samantu ana say saman no kra pokwa no na ebuso na ni yisanse ono anu nya ba fosi na fosu na wafa ne ba no fosi na so eta ono Lumba na chi na de na afa ni say yewo ensuo bi wo hono ma enu onye nsuo enu so onye nsuo nyu no unhu ni fale ban ya ono onyi na ni ma hu say odai akosa say wo achi na say odai wo doblo ni achi enti say oye the right thing na say odu anamu papa there's always a better sa friend ba anazi ya nan anamuto bia na ni betu ana friend bia na ni ba na plan no say go tu ni ba no fisa ni ba no ntwe no go ntwe sa emfle no ya bodam fifie ansa na ya dia kwa bonten okay nti example no ayede wa set nti wa wugina nchen na wonya busuani no wo ya de bia na wo kasa no ahwani because ono akasa wo fast no afa no ti wa wugina nchen na bede nti example no ayede was said because wo chese say no different planet in the idea bia no was as one woni mi say say do timi ade eye
The example no said your mabusian do. Where there is on that March no. Omunya ye no. Na yan share the best see. The best see as a ye net when as it a ye net chino. Ni be happen. Yan share. Wow. Some more do. Omunya. Some person mu ye wa mo ye. Omu pa za ye we no mo fa nto no mo nka za chenchi na Lumba ye March. Omu ba ye. Na ye hwe de be si anse na ye na du and after ye no ye be hwe de be si. Buziana hwe be bo. We see. Fufo be ko biem. Anaso we de omu ya hwe ye dia na se no ano no. It depend on my dream and o na mutu. Ene wodogburo ni ho. Ana be cheze bi be ko bi ma na bi nko biem. Na te ba bi o mu gina no hon ma no mu gusu gina de a. Mienu ana miasa be sa ko. Me ka see edi nkomo the last year nkomo edi ye. O ka say akoso abrempoma. Ani ma me akoso asewa. Omunya hwe yi. Yeah. Afi kra de bi kra ekoma ai ofo ya poku ni abuso apani. Yeah. Say omuna nsi. Yeah. Does it mean say omu ye free ana? Omunye free. I won say ye wo akroma bi won ma wo be che awokwa. De ne ma me de wo ne ma me antimi amutu so wonam won wonche no. Ba de abutu so won no pese wo yi no. De no be yi na pie. Aha, nti ba ko wo yi no. Indi afa no de be to aso. Okay. Aha. What is that everything good to no de akwa kesi. Lord, one video here that's it. Yeah. I'm just Nsamankɔm si wo. Na Nsamankɔm no uti Nsem a. Simple. Na Nsamankɔm si a me mani fredi ni Nsamankɔm asi a Achiaa for the nkra no etu dwa opete. Na chese ade hye na omu nipa na wuo no. Dana nipa no wuo na Nsamankɔm asi na ode ade se dia to samane ni wa bra yen fa no ko. Oze ya kan mamu ya no wani ma bi won ma aso mu ma movie su ne concert su no endorse wo mu dodo Sese ya o ma movie su ne concert ne agorɔ bi no ene awogegene no endorse ba wa kasa cha se 2 weeks pepe ni ko kun fa no ko oni a wo mbo ahwe ni wa bisi ene won ko fa Lumba mfa ne nko Lumba wo sha sama do mo nko fa no Nsamankɔm ne na o mu ka Nsamankɔm no aya na kan mam ya me hunu se ne ye taking Nsamankɔm ne ye de efa ko Nsamankɔm no enye trad se de obi wuni egosi na Nsamankɔm asi no mai de na kwhye dem enye so simple say because Nsamankɔm no yem da Nsamankɔm no na ko frɛ sunsum ni se wo mla fi mekasa ana Nsamankɔm no se konfo ka se na akoma ba ye bi se bosom be na aba eni saman no ba ye no eye saman ba ye nipa ba ye wawuo esaman na ba en bosum ba tire so a ye nimza bosum we se na agorɔ die tie se na ne kasa tie eni saman ye sunsum eni se me na mawu na misunsum aba mete azumu ni magorɔ bia na wo meni muntem afi bia na wo meni muntem se na me kasa bia dai etie enti za saman ne osi fom na ye saman ba wasi ya friend say why na suma na se wo mna be kasa because enipa wu adantuma bewu no sama usunsum no ohye obi ase edwentimi mfiti pra wo pese maba me ba be kasa mbe wura nipa mba be kasa na mbu ase sa nipa na sama nipa wura ni mu no no adi mako na no ani mako no adidi na no ani di Nsamankɔm kura no se ye fresh samanya fo bi mu a wonni mako je ne nwura wu mu wo yam be ye empty ese we dey you bi na nyom na ko friend ni ba ena mi ka se wo ma ba bia obi ama ba bia mu mbuza gani ezi wo ye okay na adu mu kan ba so dey snap ni ade afes on za sama no ba obegu nza ma wan ena me sa na lord video me di to wan hwe oh ena mi ka se ya ho jejene ana mo hwe mo ni tare ma hu zo te from a wo crash na po mo kasa kire no eye waste won obi ama ena mi za so mu checking na dream sa adwen ne yakrogen high fever na say adwumuhie bi emmon fa ni trim on nto mo fa no go check adwen no because me the spiritual person me no say what go fa bosom la ni say enzo la ya me no ni prepare go fa Nsamankɔm say ya me chiro say Nsamankɔm no
Yen ye woman ye because I know. Mammy Chawadi, and some Mampong as a best through. And there were more yano. And only some Nsamankɔm dear grow to man. Before President Zoya Sumuni no be flow be some man. I was our cocoya permission. Ya wa mam no ba koye ni Nsamankɔm. What ya say? Ni ama there was a fresh Nsum no. Enti wintimi ka say me Nsamankɔm be wura mu. E ya saman be, e na me pese me hu. Boy na wo wu ya na saman ne be wura nipa ni mu. Later on, after it was Lumba Sama Janin. Lumba Sama, or be there. We Janin. What was this? Oh, young couple back. You couple back. I am not Yakan for especially Mianka. And any papa goes to the tribe. My side could be Miankas Mabusa for one of one, Mian in my year. Because it's up one of the I say. And grow. Yeah, you didn't say. True, you didn't say. And Yansu Fanny may be Agorɔ. Anybody or ban or Nsamankɔm as in Suno. Ekuona Nsamankɔm seen is on conform Ekuona. A pure estimating. And he said, conform Ekuona man, so soon is seen what no conform and conform. If you are now among washing, I do my foot and the mom. Hey, Lumba feel on estimating. Lumba dancing on Lumba. Among washing, I dream. I want none of more. And among washing, I may be a heat. And as our Tisan Union, there would not be a heat to be an answer. I mean, if I saw you, because I'm a common crown says my common cow beer. Or confer through on no price in Bible Fred Chile. Not the number. O beer, what Chamukra, Connie baby. Nice in is not the number. Now, but as me no way. Minimum 1 A to Z. Now, 7 fans a wound you. Minimum bosom, some nana wound you and Kazunia, some accommodates, Miss Nassam, because a minimum be a wobia. Minimum be a one be anti. If you had be a minimum, the and Babeca. Now, some man for more flash now. If she good ones are. Some I bet we are sad because that's you. Why, yes, my Blaniana. And we had never dear to my dad will be a yadiana. Wabedro, Quanam for Jetia. I dare we affecting a fake. Soon be a for the camera. So, oh, soon be a ready. Some may be a bro. Oh, yeah. Lord, I am because of Mungo you say. And I want one as soon as you. Me Nsamankɔm, Ebia. I'm watching the meaning because there's some Bono. Yenim. How a discipline a war. And any penyas who we and I know 15 ya no be low be mu. Well, we nana was my baby ready penny me baba casa. Now some man or young babies as a abusing phone will be uncanny will be uncanny how. Some man is soon. Oh, to a make love as a consumer Pomuquaya. Oh, so papa now soon I'll cover upon Muau. Was we soon. When India cause a black bombia, Indiana some man is a beggar will be uncanny how soon bear. Ah. Ena da biangaze mzee so kwa bosom nchen so kwa yebuza na bosom because ka ho Hawaii enye bosom ije saman na bana so saman because be ka ho Hawaii enye saman ntu omungo hwe na adwuma afutu an be mo ma no but I go for kika se ya se po wiye Nsem e be ban no kwa de as de omkika we internet so de tag number de na me busa won se ka bi na ya sorry na Nsem ne do so yeah on say ya se po Ekuona ni trend and Lumba from no. Ewa wari se mu ne wu Nsemsem no. I say that same route na asa I say pop here pa. And chakwa na Lumba of ase su dia wi. I say because that's what you for ni. And because Ekuona for mo ya me din ede. I say and ya sapon. They met my cousin wanya ntutu ye yie. Timi afutu an be mabusan fo nsa ni wu no mo ngo hwe akire yie. Asa na mutu bi won mo matu. Yeah, omun hwe akire yie. Oh no, Bishop Joe Nsamankɔm. Dabi, on be fine weeks later no. Yeah, ka sunsum o. Ona so papa we sunsum nipa o. Wo ye sunsum nipa ba me no na me bibi betuma hand ahinta o. Me hu but obi o won che be hu aka kire o. Okay. Ene ya metutu mi na konfo bi fie. De me hu ye. Apem yam se de ma me tu mi na nkɔ na me ko kan kire ofra me ka jo ase me wo. Me nko bona manya me ko ya to no a wo yale dade. Awu. Endi za konfo no buza se wonye konfo nkura suman.
okuta woni anamfo me yakomfo obi yes ade do mu hu kan chile no ebi abeko nkwa na be makwa nam so kan so sunsun nipa yes enti no and from who say no wo ya papa bishop jewedu bibia betime ahinta because ya wan bi won ma o metime ayade a o mudi esum hu o machida enam za busuafo no ewura mu yie e kwana busua ne abo mu dua na asese because I say tete o mon sam na kwana fo na se prepare yourself me fa money mu twitwi from bet akwana fo na me ne o mon sai kakra na matete o mon sam ni kakra ba internet ni so am ya tete bi aso mu na nam the same trend aware mu problem enam so mun hwe chire yie busua ne hawa na enya kwana busua no mo hawo no ana enya busua ne hawo na emu ye anamutuo na wu nipa wu betu no ana da bia mikaza na mu bia wu tu bia no hwe wonan ni mienu hwe wani na hwe wachi na hwe wuti na hwe wo fom asno tu anamu ana nipa na wu ni tu anamu na wo se tu anamu flo kali nipa na hwe de nipa ni betimi aye asno tu sa another anamu okay endam se busua fo mu hwe chire yie in person me come deep because a media and the Americans omun hwe achire yie omun kwa ni baba ko omun kwa emuya mo omun kwa omun spiritual person be clear no omun hwe okay omun bu obi onim fom yie no omun hwe achire yie mo omun kwa ni baba ko omun kwa ni pa miensa ko ni na nya media the spiritual person onim fom miensa no mienu anu sei ebe ya ba ko into omun hwe say the be achire betimi atodin na ensem bi edidi achire no anu wo hye about wa dan for the it is say e be ne dey you know omu to associative match anase say omu no wono na mo mayi say mo say mo wono na yi anu wo chem so na yi de muntimi nyenti say mo ba yi aye de wa mamu bi we brado mamu flesh ya mbet ma bosoro kuni na and is a move by year sounds here so do yes and what chamo say ona ye de mutimi nye ni biem okay when na zuma dwo no de atu ni bia no wadi atum we okay and is a move by year de a omam be say na munyi we na munya de munye because ene de na muno say mu mko de dwom nsu deep pa na say so pani wanye bi kra nya hwe da bi say busa peni de wono no ogen waye na yi awie say we so ene dia say ne nana na ewu ne nana but say nana no of as difference room what I say ne nana na ewu yo me say nana no of as difference room intino omunko ye papa shi wanya yiye into wonko no wonko ye mo beba oh because no timbiga wife no be man na ne kan ne ma me ne de na da bi a gunti mi kasbe man na kan ma me no nim ni timu adwen se be man na kan ma me na kan se ma me na dwum ye fanya ngo bet ma favor ma me akran because of my meaning what I say mu ntimi kase akra we medini bone no kase because of ne ma me papa ye bia na ne ma me ade bi o ye ma minti no am fan consider akra no okay in the ma me na dwum ye fine na se ma me de akoma pa ne wodopa ana ye Lumba ye no dida wotobro ni achi etani nwa be mna chi ngo be favor ma me no because the uncle so can internet so me boy na kasa me said him personally ba kofu akase one so ja entafo we 6 months enti wo no adwabade be na ye to ma wo be pro obi de se chenchena meje wa anya wo de wo go pro obi de ya simple wo mo na mle na ya wo de no wo afaje no anya be se chenchena meje we eni se wo kwa akwaje na wo kwaje Nsamankɔm obi si da you see ona kwa sama ntiwe no kasa che abusua ne se saa wo ba no ye frɛ no doburo ni no omo nhwe omo ye wo no en second Lumba dwapade ndi omo ani abele no omo nhwe ne ma yie ya bia na ye be 2026 ye de yesusu nyuma na ye de ye hwe we de e beto mu yeah edi anyoma na wo ye de aboa wo no a wo hawo ana die na obetumi aye yesi aye biafo e wo ho a yemusa David bi die na otumi da wase da bia mi ka se aduro enkasa
me da bia me ka se wo ha wa manne wa de soa fabla so wo de ba ana be hu ne ye de e wo ho cause awon no do so bia wan we de wo ye enti wo de ba ne se ye agusa de agusa no be je se we ni emfa ne nya adwuma no won wo de ne ye ni ko ye adwuma ma ha ne to atwa ma okay aha ndi da bia me ka se me nkasa na me mo adwuma da wuro ba so wo ba ana be hu ne ye de e wo ho ani de betimi aye de asi okay aha ana 2026 ye ye wura mu emu ye nenzo mu nye cause emoje be hwe agu 2026 e do so ba de meto obi afun so ye hwe hu yie 2026 wura ma na ya sapon ko ye hwe hu yie because awuo no ewom okay aha awuo no wom nti ye hwe ya no kasa yie na ye hwe zi ne betu ya na mu yie ena se ya bosom ne ye som a ye som ne yie wo a wo kwa so ko ne yie wo a wo ko nklamo ko ne yie wo a wo nsom bosom nko asoro wo nko konfo so odi hu di se wo yi wo kesu hu se ne betu anamo sa hombambo na wo gba gbo ne yie okay cause afi 2026 we no afi bia ye 356 by this year ne nu 250 kula 365 by this year ne nu 250 kula sase sanet ye nu 250 cause amanfo se ne amanfo ehu afi bia se ne ete afi we no ye hu ni sa cause days no e be cut short Muna muki kan se bisi ana ma ya dwan kese ne o se ye wura January mu da be enya na ne nanse ya ene de ties aburu na ne nanse san meka no se na nanse ya ene de ties na 25 January nka de do bia fe na nke wo bia 18 for 19 ebe dwane okay ebe dwane enti bosum wie no ebe jampu days be jampu nti wan hwe wani mra ahon so no because nanansi ya na bosum wie mu ne ewula no ebe wie ni pa be nti na mu bia ye tu bia no ye ntu ni yie ana da bia because em se ye wi asade ba akọ ha ni se obi akoto kusua ba akọ 250 pesos no akoto petition 2 cedis no dia board no dia petition no se no boy e din to am de ko 5 cedis se am ko se men ye hu se ni betu ana mu ni protect ye ho ye mpesusu na ni nante me da bia because so bi won mo se wo ka se bo ho ban ya itimi so unwu me tu mewu ba mewu e bla me mlaso okay yeah obi ntimi mekumi e bla me mlenso okay because se wo ni ba was ahun na me do mo aje omo protect mi kan ya ka se bo ho ban se be ya wo bi a enya wo kra bia wo ba sunsun be dey e be hu se do be charge wo ni ya ka se bo ho ban okay Lord me da se pa anti abusua Lord e cha kwa na da screen so no ni numbers frɛ no na komo bi o bia no obedi wa boa ma won so wana monto ni na aye kama odi ane so obefrɛ no ti ka ne so no so se wo ha na atiti bia o solution center no ni sunsun ni mu odu ano o hye obetimi aboa ma won so abrabo no atimi akonkan adi ama me de ni go free me de osi command bebre o ya de bebre o emrepem adofo ahanom ye nkasa heba center ye wo Kumasi Fiyase no ewo Kumasi lake kwanso otra tunsu na waba esreso na waba Fiyase se ufri Kumasi eba baby e wa Fiyase na onam atonsu ba ubedu Fiyase a ye Fred Junction bi Pentecost Junction ufri atonsu ba e wo right side nti sa junction ne so no usi hono mo a plaje agegina wa ubisa o mo se opese okọ nkasa heba otremu a o mo do beba na yedwuma di a ye ne se ye nipa ho adwuma ye sayare obi a wo ohaw ewo ne nipaduam a wo bre a wachini a onya no aduro wakọ hospital doctors no hu yare no na bamabu a wontimi nya hwie bi mo office na nda so asa no oba nkasa heba center ye beboa no wo a wo sa ha no wo ba ye ha ye be ye hwehwemu na ye hu yare a ye ha wo no na ya boyare ndin a che wo se sa yare we ye honhom yare nti ye de ne nya honhom asem a ye beka adanse enim ana honhom bibi wom o te asase so na yare haw na wo bre
wakɔ asɔle ahodoɔ wakɔ hospital ahodoɔ deɛ wayɛ bia no ɔbɛma bugu nim sɛ yɛsɛ oni enda so biem wo saa nipa no enda so ne nkasa heba center sɛ wo ba ha nkasa heba center ɛbɛyi wo hawo afiri so ɛnyɛ kasa keke wo de bra ɛno nti na edin yɛ nkasa heba yɛ nnwuma no ne kasa adansie ɛwɔ mu ma wo nipadua no ba nti bra nkasa heba center wobɛnya ayaresa ɛyɛ nkasa heba ɛyɛ yaresa mu no baabia ya ho odi gyina paa yɛ honhom yare de ɛhɔ na ya ho odi gyina ɛfiri sɛ yare bia ɛwɔ wiase na honhom de ɛwɔ hɔ nti wo de yare bia na wo de ɛte sɛ dan koraa na hawa wo de bra wo ba yɛbɛhwɛ sɛ honhom yare ɛbɛka kyerɛ sɛ honhom yare na de betuma na ya aboa sɛ nyɛ honhom yare so ɛbɛka kyerɛ sɛ nyɛ honhom yare sɛ no da nkyɛn a diabetes yɛyɛ ho adwuma ɛyɛ osa typhoid stroke yɛyɛ ho adwuma no koraa de wo baa no bɛkɔ nkyia stroke wo de stroke bia akyiw bia no bra be hu nkasa heba fo mo baa yɛbɛyɛ ho adwuma ama nkasa heba nso yɛda yɛde yɛ adwuma yɛyɛ adwuma adwada ɛbenada ukuada yɛnyɛ adwuma yɛyɛ adwuma yawada efiada ɛna memreda Adwada ene ebrada no ye start adwuma na ngotwe 8 o'clock na yapon 5 o'clock eye yawada ene fiada ye start na ngotwe 8 o'clock na yapon 5 o'clock memre da de ye adwuma free anopa 8 o'clock opem awia 12 o'clock ti yare bia ye de ye nyi yare ni bi enja bi ebi adekwenti aye ka ne saa ne se yare ne nyina no spiritual ede wo ho it is a oba na saa yare ne mpo no se ye nya ho adwuma honhom de ne wo mu ne be ka kire se honhom de wo mu nti honhom de ne be ho adwuma ama ne ya ka kire se bia okay se operation bi kwa na che okoya akọ na koya operation no cause aye honhom de na wie cause honhom yare ne wo mu na okoya operation na wa hwe ya ede asembo ne ba nti e de wo ba ye beka no kura bibie wo mu akire wo ye medadawo ye kata bi so se de ya ho ade ni ntimi ne beka che se honhom de wo mu aya ya wie de aka no bia akotoa so ha nti nkasa he ba de e obi o ha obi a fa na ni hwa ha na oba ono abehu de ha no ye behu de ha obi a so aka kire wo ba me ankasa e na wo ba besimi so ma hwo me ne doctor no ha me ama be hwo me na me hu mu adwuma no nti wo ba enye ba bia wo ba ya na wo ba koya na eja wachidi ebe mo ni tawo sa akopem se ebedu mra wa bo se wo ho ato nti wo sa ba ye nchen so a no ba bedane obi a ye ne ye hwa wo nti se wo fie mpo na ade foforo bi hawo na wo frɛ na boya mane na se sabra ebe mo aba se che ye hwe se eye hu masem bi na che ye try ho ye ma wa ebe ya ama wo se asem na wo ka kire ye no ye di hu dwuma nti wo ba wonya ba bia wo ba wo betua sika ka se watua sika agu ye behwe wa akopem se wan kasa no bia wo na be wa bi sa fe de wa bre wo ma ye nchen biem de nya sa de a ye no be na te sa akopem se nya menkwa wo de ama no wakoduru nti e ba bia wo ba ye no bo abusua e be ye baako omo bra omo ni gyefo omo nya ba bi nkɔ a omo ni se omo ani da so asano bla na behwere ne kodi adanse ekyira foforo obo ho ayare ama ne wura ho yare ama nani nka yare ama wiase nye ne de wonya kora obeku no saa nipa no ena ye hwehwe wo me sa kyira ye kyiri kwan no ye wo Kumase Atonsu Feyase Lake Road udro Feyase a ose open Pentecost Junction to do Pentecost Junction a prajiafo ho omo junction na so na wabisa wo mo se open nkasa Herbal Center se open kira kwa na ye normal wo hwe afidie ni so aye normal ni guso se wo ba na bibia kire wa adwena wa de frɛ ye be ma direction ni ama wa ba asomdwie mu Mpaninsem TV.